Masain Missionary Day Zibai Book Teu Ole hey Misom ni panga September hi Missionary Day alo ni le tareng maya kan hriat angin kumin chu Missionary Day po khovel shilengin minti buaya avangin ko ran ho te poin kum dang ang poin kan mang thei lova poi khop mai amai ro chu heng te wang hian kan rong bol na konga te hian nual mai tur le chol thei kan ni lo ti ero chu kan hriat apoi mo hle ni ei local church board committee ro rel bo zuin local archive cell ten Missionary Day pual program te an han buat saya an chunga po lawmthu kan soya chuti rual chuan tling lo tak chunga he hun mang tura som kan ni ve te po hi kalom hle ani kan hriat angin kum sang khazakua somli panga September ni som ni panga UPC ko ran hi alo ding trana heta tang hian chaw lovin voin thlengin rong bol na chu kan la kalpui ta zela khovel ram sang sanga rong bol na huang te zau chho zelin tun din huna rambung sang sang za som kuwa panga le territory som thum panga rong bol na kan kalpui me kani Missionary Day te ani angin ko ran ho te eng angin nge kan thu pui tur le kan ngai poi mo tur niang kan ti chuan kan la li su a poin angai poi mo hi kan ngai poi mo pui ve zel hi atrul ani luka bungsom pakua chang soma chuan boral te zonga chandam turin mihring fa pa hi local ani reng ani ti kan hmu tin he khovela chua san don poa angai poimo em chu marka bungsom paruk chang som panga thu kan en chuan khovel zong zonga kalula thil siam zong zong hne na chuan chanchin tha hi hril ro ti kan hmu chu wangin keini tuya le thlara wa chin chia to Pentecost ko ran te hian khovel zong zonga kala chanchin tha srila rong bol tura ko le tharau thiang hlim hriak thi kan ni angin chanchin tha hril hi kan choi tuina ber lo ni se tharau bo mangai na konga te hian nung tol lova mason zel turin in buat sai thar zelang tin Missionary Day pualin kan hanin som thar le ani Missionary Day puala hian General Superintendent thuchah chiar chuana an nei nga lange General Superintendent Missionary Day sang hi som ni thuchah missionary tele tual chung ko ran tin te lalpa isua mingin chibai kabu ka cheu COVID-19 ripui lengin khovela tuama mitin mai kan in khar khipa ma se heti mek lai po hian tir ko polan pathian thu chu phuarin aum si lo tin Timothea thon ni bung ni chang kuwa alo ti angin tharau bo te chan chua an ni renga Christian ram nei athul chuang lawani lalpa chu fakinom ro se ole he ni poimo taka hian kan missionary zong te kan chuang tak meu ani ti ka soi duwa an ni hi in dauna huna ral matonga te chu an nia mani nun thapa rong an bol awang hian pathian ram hi azau zelani an rong bol na kan ngai luin kan ngai sanga kan choi moi tak zetani lalpan kan missionary te mal som zel ro se an tan na sazokin trong trai zelang tin tual chunga tanga general thlengin missions department ta na thahnem ngai taka thok tu zong zong chunga lawmthu ka soi bok ani
จุดยังบกินทิลเปกเละตรงใจนะมังะลัลปารองบอลนะจันปุยตูเตจงจุงะตีตักเซตินลอมถูกันเซนี่ทินลุงตะกะกังเงินดูเจวจูลัลรัมอลาวซาวเซลนตูรตานทิลพัลตะกินทิลเปกอีเป็ดชุนซอมเซลังอูตีเละนัสโซกินอีตรงใจปุยเซลังอูตีฮีนี่กันเชียดเทวังินเซปเทมบาร์นิสมนีปังอาสังขจักกัวสมลีปังอาคานUnited Pentecostal Church hi tharau thiang hlim kai hruai na hnuaia alo dinga adin tir atangin isua thina phumna le thole na chanchin thafam kim hi khovel pum puya hril dar turin ma alanga lani hun rei lo te chungin na ro mei na kang al duai ang mai hian khovel pum puya chanchin tha chu alo dar tanga lani Krista taksa khovel dap chuak kaushana ni hi chuan takani United Pentecostal Church hi Krista taksa chu ani sia namle chi sang kan ni mai thei ziarang le ngai lut zong po ain ang lawang ma se Krista a chuan taksa pakhat kan ni kan pa wanami thil min tiam chu apa ngai vekani engtik lai poin apostol te thuchah pathian thudik hi khoya po puang dar turin kanin pe reng ani khovel pumpuya UPC te din mun member noi somnga pakhat sing thum sang thum zanga le som pathum kan neya kauran le preaching point singli sang ni zanhi somli pasari kan neya license neya rong bol tu singli sang khat zaruk som thum panga kan neya ram za som kuwa panga le territory som thum panga a rong kan bol me kani kum sang hi som pakua chung khan khovel pumpuya mithar nuai ni sang kuwa zathum som sari pakhat senglu anni a kausan le preaching point thar zanga som pakhat auma rong bol na license la thar zakua somli le pariat omin mi nuai khat sing thum sang kuwa somriat le panin isua mingin tui baptisma an changa mi nuai khat singa sangli zathum somruk pakhatin tharau thiang lim baptisma an chang tharani lalpa fakin omro se UPC Northeast India din mun member nuai khat sing khat sang khat somruk le panga district som pani Missions Field som kausan le preaching point thar som thum pasari rongbol na license thar pek thar hi mi som ni pariat upa sang ni zanhi somriat le panga le tual upa sang kha zakua som kuwa pakhat kan omme ka report masa ain member sang thum zariat le som pakhatin kan pung ani isua minga baptisma chang thar sang thum zathum somli le pakhat tharau thiang him baptisma chang thar sang ni zani somli kan ombok lalpa chu fakhin omro se kan fil te chu pakhatna Assam panina Andaman and Nicobar pathumna Arunachal palina Bhutan pangana Bihar and Jharkhand parugna Dimapur pasarina North Bengal Sikkim parianna Odisha Pakuana Upper Assam and East Arunachal somna Kolkata te anni kumsang ni som pakua chunga Missions Field ta kan malak natlang puite kausan thar som lalpan minpe preaching point thar som ni pariat lalpan minpe a mithar hi sangkhat za somriat panga lalpan minpe ni tharau dong thar mi zathum somli le pathum le isua minga baptisma chang thar zanga somthum le pani kan nei bok damlo zaruk som kuwa pakuain pathian ti damna an changani building thar som pathum sak ania saklai mek som pakhat aum bokani lawmthu thilpek chi rang manga field chung mamote min phuruk saktu mimal tual chung kausan bial
district le department te chunga lawmthu kan soi ani partner in mission le missionary support atana phal takapet tu mimal le ko ran chunga lawmthu kan soi ani mani natrul kalsana wakem min nei saktu tele field loazin field mamo te min phuruk saktu te chunga lawmthu kan soi ani faith promise ramthim field chanpuina in pe ka avangin ramthim lama na sazokin rongbol na kan chun zom zel theya lawmthu kan soi ni target in pek te bu fai thram in pek te hi a thloni la luang ral lova tharau bo ral tur ten la li suwa an lo mu phani thei top chua thanem ngai takaron chun zom zel turin ka som cheuni kan tran tlan chuan kan ti thei ani pathianin mal som cheuro se tharau bo sengkhom tura in tho pui reverend lalmal soma sailo khati zong kha kan hun man thei mi mai sela lalpan an zatan malmin som sakro se